hvala što ste gost Dnevnika. Dobro jutro. Da, u priči pod nazivom, u postu pod nazivom Priča jednog Srbina iz Hrvatske, Milošević detaljno na društvenim mrežama opisuje i govori, opravdava svoj postupak. On govori o svojim emocijama, ličnoj tragediji. Kaže da je posle 25 godina sazreo trenutak da politika poštovanja i tolerancije zameni politiku mržnje i rata. Možete li u redovima koje je napisao naći opravdanje za njegov postupak? Apsolutno ne mogu naći nikakvo opravdanje za njegov sramni i skandalozan postupak i želim prije svega da najoštrije osudim ovu njegovu nemoralnu, nerazumnu i sramnu odluku da ide u Knin i da učestvuje u proslavi zločinačke akcije Oluja. Apsolutno je monstruozno i van svake pameti da politički predstavnik Srba, u ovom slučaju Boris Milošević, 5. augusta bude u Kninu gdje se svake godine proslavlja protjerivanje preko 250.000 Srba, gdje se proslavlja ubijanje preko 2.000 Srba. Ali u Kninu se ne proslavlja samo protjerivanje i ubijanje Srba sa područja Sjeverne Dalmacije, Like, Banije i Korduna. U Kninu se proslavlja ubijanje i protjerivanje Srba iz stotina hrvatskih gradova, sa područja Zapadne Slavonije. Proslavlja se ubijanje i protjerivanje Srba sa područja Bosne i Hercegovine, gdje je hrvatska vojska izvršila agresiju tokom rata sa područja Bosanske Posavine, zapadno-krajiških opština Zapadne Hercegovine. Velika je laž i licemjerje Borisa Miloševića kada kaže da će njegov odlazak u Knin poboljšati status preostalih Srba u Hrvatskoj i da će doprinijeti razvoju kulture, mira, razumijevanja, poštovanja itd. A zašto ne mislite da je to možda prvi korak? Da je to možda prvi korak? Kako on kaže da je to prvi korak neki ka pomirenju. Ovo mi je sad druga vlada Andreja Plenkovića. Evo ajde da napravimo kratku analizu 4 godine prve vlade Andreja Plenkovića. Šta se desilo u odnosu prema Srbima? Znači u te 4 godine, dakle od 16. do 20. Ne da nismo imali poboljšanje položaja Srba u Hrvatskoj. Imali smo pogoršanje. Imali smo povećan broj fizičkih i verbalnih napada na Srbe. Opšti porast nasilja i mržnje u hrvatskom društvu prema svemu što je srpsko. Imali smo rehabilitaciju ustaštva i NDH na jednom višem nivou. Pa zamislite, 2016. godine Hrvatski sabor ponovo postaje pokrovitelj ubijenim ustaškim zlikovcima u Blajburgu. Savjet za suočavanje sa prošlošću koju je osnovala hrvatska vlada i Andrej Plenković je donijela skandaloznu odluku da je ustaški pozdrav za dom spremni se može legalno koristiti u hrvatskom društvu. Visoki prekršajni sud donosi odluku da je za dom spremni nije više nikakav prekršaj, a kamoli zločin iz mržnje. Hrvatska vlada finansira koncerte glavnog promotera ustaštva Marka Perkovića Thompsona. Dakle, sve ove činjenice hrvatski sudovi ne rješavaju napade na Srbe. Dakle, imamo regresiju i stalno pogoršanje položaja preostalih Srba u Hrvatskoj kojima se šalje poruka da im je najbolje da se isele ili asimiluju. A je li prvi put da će hrvatski predsjednik i hrvatski ministar branitelja prisustvovati pomenu i sećanju na srpske žrtve u mestu Grubore? Pa apsolutno je neprihvatljivo i nemoralno povezivati proslavu jedne zločinačke akcije i najvećeg etničkog čišćenja u Europi poslije Drugog svjetskog rata sa dolaskom na jedno od brojnih stratišta gdje je ubijan srpski narod, odnosno srpski civili i ratni zarobljenici. Boris Milošević mora da zna da će njegov eventualni odlazak u Knin predstavljati veliku uvredu i poniženje posebno za krajiške Srbe, ali za čitav srpski narod. Ja ovom prilikom pozivam Borisa Miloševića da još jednom razmisli da ne pređe ovu crvenu liniju, da ne ide na ustaški dernek u Kninu 5. augusta i da na taj način ne pljuje u lice stotinama hiljada protjeranih Srba i porodicama srpskih žrtava. Ja ovom prilikom pozivam i lidera Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca i SDSS kao političku stranku da dobro razmisle šta rade, da povuku svoj dogovor sa Andrejom Plenkovićem i da kažu Borisu Miloševiću da ne ide u Knin, da ne lupa i ne udara šamar
krajiškim Srbima i srpskom narodu. Predsjednik Vučić ističe da lično ne može da podrži Miloševićevu odluku, ali da će probati da je razume. Šta jedan Srbin može da proslavlja u Kninu? A ja poštujem predsjednika Vučića i njegovo mišljenje. Moje mišljenje je drugačije. Ja apsolutno ne mogu da razumijem odluku Milorada Pupovca, SDSS-a i on je rekao da lično ne podržava. I Borisa Miloševića da idu, ponavljam, na ustaški dernek i da proslavljaju proterivanje, odnosno završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja Hrvatske. Ovdje jedan dio naših zvaničnika pravi grešku i kaže iz Hrvatske je protjerano 250.000 Srba. U Hrvatskoj je živjelo 560.000 Srba. U Hrvatskoj je živjelo preko 700.000 Srba. Iz Hrvatske je protjerano preko pola miliona Srba. Prema jednom izvještaju izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija iz maja 1993. godine, samo do tada, u prve 2 godine rata, protjerano je 251.000 Srba. Dakle, u Kninu se slavi projekat ustaškog režima Franje Tuđmana, stvaranje etnički čiste Hrvatske države bez ili sa nešto malo Srba na ustaškim načelima. Kako mi možemo da podržimo odlazak srpskog predsjednika? Pa sam Andrej Plenković je rekao nama treba boravak političkog predstavnika Srba u Kninu da bismo poslali poruku Evropi i svijetu kako je Hrvatska napravila tobože još jedan iskorak u demokratskim standardima. Kakvo licemjerje, kakva laž, kakav bezobrazluk. Dakle, Hrvatska nije ni demokratska, ni europska država. Hrvatska je jedna šovinistička država u kojoj dominira mržnja i netrpeljivost prema Srbima i svemu što je srpsko. Pa sjećate se Pa dobro, nisu svi tog stava. Pa evo vam istraživanje Instituta društvenih nauka iz 2015. godine iz Zagreba. Prema tom istraživanju tadašnji učenici završnih srednjih škola, njih 71% su smatrali da je genocid na NDH prava država hrvatskog naroda. Dakle, preko 2/3 mladih Hrvata smatra da su ustaše patriote, a NDH prava država hrvatskog naroda, a ne da su zlikovci, ubojice, a da ovo je jedna genocidna tvorevina. Dobro, 5 godina je prošlo, možda se nešto promijenilo. Hrvatski narod nije suočio sa svojom ustaškom i genocidnom prošlošću. 4. i 5. avgusta Srbija će tugovati. Sećaće se žrtava, sećaće se kolone najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svjetskog rata. Kažite mi kako će izgledati manifestacija u Rači? I šta ne treba da zaboravimo, čega treba da se setimo toga dana? Pa Srbija, srpski narod, Republika Srpska nikad ne smiju da zaborave. Dakle, da je Oluja završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja današnje Hrvatske, da je to najveće etničko čišćenje i nikad ne smiju i neće da prihvate i opravdaju da je to bila legitimna i legalna vojno-politička akcija. Naše državno rukovodstvo Srbije i državno rukovodstvo Republike Srpske će na Rači obilježiti 25 godina od stradanja i progona srpskog naroda sa područja današnje Hrvatske. Biće posljedno spomen obilježje, a kad se izgradi most, bit će izgrađen i spomen park. Ali pored toga, to je važna stvar, mislim da je bitno da nova vlada, naša nova vlada koja će biti uskoro formirana, pokrene jednu diplomatsku, političku i pravnu borbu u međunarodnoj zajednici za istinu o dešavanja 90. godina. Mi moramo svakodnevno da govorimo i da demantujemo skandaloznu i sramnu deklaraciju Hrvatskog sabora o takozvanom Domovinskom ratu iz 2000. godine po kome su Srbija, krajiški Srbi i JNA definisani kao zločinci, a Hrvatska tobože kao žrtva agresije koja je vodila nekakav oslobodilački rat. Takozvani Domovinski rat nije nikakav oslobodilački rat. To je jedan osvajački, zločinački rat sa ciljem stvaranja čiste etničke Hrvatske države. Također bi naša nova vlada trebala da pokrene jednu snažnu borbu za sprovođenje aneksa G Bečkog sporazuma o sukcesiji, privatna svojina i stečena prava, u kome se jasno kaže da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena njihova imovinska, stečena i svaka druga prava koje su imali na dan 31.12.90. A svi ugovori sklopljeni za vreme rata pod pritiscima i pretnjima moraju biti proglašeni ništavnim. O tome, gospodine Linta, u novom sazivu bićete poslanik, možete sve to da predložite. Hvala vam što ste za naš dnevnik komentarisali najnovija dešavanja. Hvala vam.